Allin puncha imaynaya kasaygichik kunandia noqanchik devoción matutinata punchaymanta pacha noqanchik kicharispa kasun. Imaynata apóstol Pablo kunan cuentawanchik qankunaqa sapa uknikichik kaygichik kachasqas nispa. Imataq kachasqasri kayta noqanchik allinta entiendenapaq munasqa kuyamasi invitayki kicharinaykita kay iskay carta Corintioman pisqayuq chantapis iskay chunka niwanchik ahinata. Ahina chayqa Cristo sutinpi willakorqayku kachamusqas kayku paypaq sutinpi chantapis nin Dios paq noqaykunejta parlarman hina ahinota noqayku willarqayku nispa. Chayrayku mañakuyku Cristo sutinpi Dioswan allillakuychis kankunapis nispa. Ari munasqa kuyamasi imaynata apóstol Pablo wakin apostoleswan Cristota hina kachamurqanku sutinpi paykunataqa allinta kay pachapi noqanchik kawsanachikpaq evangeliunta riqsinachikpaq. Ahina paykuna kachasqas karqanku, pero kay kachasqasqa mana paykuna parlankumanchu siminkumanta runa wasinku hina. Entonces paykunaqa kachasqas karqanku Diospata parlananku karqa imatachus Diosninchik rikuchirqa qillqasqanpi. Anchay verdadero kachasqaqa mensajero nisunman ichari sapa ukninchik noqanchispis kanchik kachasqas. Chayrayku willana tiyan runamasinchikman chantapis wawqinchikman hermanunchikman pichus munasqasninchikman wasinchik ukupi maskatachus Diosninchik munakuanchik sapa ukninchikta. Chayrayku apóstol Pablo ninqa amaña tiempota pierdaychischu. Si qankuna mana allinta kawsasaykichik Diosninchik tatawan chayqa, entonces watesmanta allin kawsayta mask'anaykichik tiyan, porque qayllaña kasan mayk'achus Jesucristo hamunqa watesmanta. Y ahinatataq noqanchik sumaq kachasqas hina Diospaq kanachik tiyan kay pachapi, porque pay hamunqa sapa ukninchik apapunawanchikpaq paywan kuska kawsanapaq. Ima lindo kay yachay munasqa kuyamasi qanqa kachasqa kayki Diosninchik tataqta evangeliunta apanaykipaq. Ama qunqaychu kayta suyasayki k'aya. Bendiciones.